Senateri Dr Frank Habineza akaba n'umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda yabigarutseho mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 abanyapolitike bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni igikorwa gihuzwa no gusoza icyumweru cy'icyunamo cyabereye ku Irebero mu mujyi wa Kigali, ahari urwibutso ruruhukiyemo imibiri y'abanyapolitike 21 bishwe bazira kurwanya ivangura ryaganishije kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho Senateri Dr Frank Habineza yongeye guhamagarira abarwanyi ba FDLR kurambika intwaro bagataha. Twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, u Rwanda rukomeje kwakira no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi ba FDLR bataha mu gihugu cyabo. Politiki y'u Rwanda ni uko nta munyarwanda ukwiye guhera ishanga. Ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda rirasaba abanyarwanda bakiri mu mashamba ya Kongo n'ahandi hirya no hino ku isi kwitandukanya n'ababagize ingwate banga gutaha kubera ibyaha basize bakoze mu Rwanda, barimo na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abo banyarwanda bagize imbohe nibatahe mu Rwanda kuko ari amahoro. Baze dufatanye kubaka u Rwanda rwacu, turuteze imbere bitandukanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Twahisemo gukora politike yubaka, idaheza, iha agaciro abanyarwanda bose. Senateri Dr Frank Habineza yashimangiye ko abayoboke b'imitwe ya politike 11 ndetse n'abandi banyarwanda bakwiriye kwamagana icyo ari cyo cyose cyahembera urwango. Imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda turasaba abayoboke bacu n'abandi banyarwanda muri rusange gukomeza kwamagana hakoresheje uburyo bwose abashaka kugarura politike z'urwango mu Rwanda, baba bita ko ari abanyapolitiki b'abanyarwanda, baba ndetse n'abanyamahanga bari mu karere u Rwanda ruherereyemo n'uriya no hino ku isi. Dushigikiye ubuyobozi bwacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ntituzemera uwo ari wese washaka kongera kudusubiza inyuma yitwaje icyo ari cyo cyose. Mu kiganiro kigaruka ku ruhare rw'abanyepolitike mu itegurwa rya jenoside, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana agaragaza ko leta ya Kayibanda ndetse n'iya Habyarimana binyuze mu mashyaka ya Parmehutu na MRND ndetse n'andi yagiye abo umuyoboro wo kwigisha amacakubiri, urwango ndetse n'ibindi biganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyatumye bamwe mu banyapolitike batumvaga ubuhezanguni bicwa kubera kudashyigikira amabi ya leta zombi. Aha niho Minisitiri Dr Bizimana ahera asaba abanyapolitike kwirinda kubiba urwango n'amacakubiri. Icyambere ni ngombwa kwigisha neza urubyiruko rwo mu mitwe ya politike muhagarariye, bakamenya aya mateka bikabarinda kuyoba, ahubwo bagakora politike ihuza abanyarwanda, ishyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, irinda u Rwanda kuzongera kurohama mu ivangura iryo ari ryo ryose. Icya kabiri, urubyiruko rugomba gusobanukirwa ko bagomba kwitondera imvugo z'urwango zikiri mu banyapolitike babi ba kera bakuriye mu irondabwoko ryemezaga ko igihugu atari cy'abanyarwanda bose, bakaba ari naryo bakoresha muri politike yabo. Mu ijambo rye, Dr François Xavier Karinda, Perezida wa Sena, yongeye kwibutsa abanyepolitike ko politike nziza y'igihugu idakwiriye kugira uwo iheza. Kuzirikana abanyapolitiki bitwibutsa kandi ko ubuyobozi bufite inshingano yo kurengera ubuzima bw'abaturage bose, kurwanya ivangura no guharanira ubutabera. Muri make, kwibuka abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya umugambi wa jenoside ni uburyo bwo kubaha ubutwari bwabo, kwigira ku mateka no gukomeza kubaka igihugu kirangwa n'ubumwe, amahoro n'imiyoborere myiza. Urwibutso rwo ku Irebero mu mujyi wa Kigali ruruhukiyemo imibiri y'abanyepolitike 21 bishwe bazira kurwanya ivangura ryaganishije kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gusa nubwo hasojwe icyumweru cy'icyunamo, ibikorwa byo kwibuka birakomeza mu gihe cy'iminsi 100, aho abayobozi bakomeje gusaba abanyarwanda kwitabira ibikorwa byo kwibuka hirya no hino mu gihugu. Leonce Nyirimana, ATV mu mujyi wa Kigali.